Khona manjalo isigodi iSouth Africa sikuphi la semntuba la sehluhluwe hluhluwe le idamu leli hluhluwe kusho ukuthi ke leli damu lihlanga okusemvutshini oh ya kusemvutshini la leli damu ihluhluwe licishe lithinte umntuba liphinde lithinte kancane futhi lapha enkosini yabadleje icishe be indawo enjalo yini kodwa esilethela into esilethela kuleli damu leli ingane zendawo sebenzisa leli damu ngabe ziyabhukuda ngabe bayanqamula noma ngabe kwenziwani bayenza kuleli damu omunye wabafana konje wabani sibongo ingane yakwaMadondo one 18 years ya uneminyaka la ko 18 ngithe ungenephi bangena la idanyini wanqamula beyale amandla phela kule yandawo phakathi abe behamba naye bebanga konje beniba ngaka no 3 ngaye othe mayiphelelwa amandla lapha phakathi nase niyabuya futhi nizama ukuthi nizomdonsa yeah kwasho ukuthi ke abangakwazi ukuthi kwenzeke lokho abebecabanga ukuthi kuzokwenzeka kodwa ke isimo esikusona ke ngoba ngisho ukuthi sila edanyini ihluhluwe sisemvutshini isimo lesesibi esenzekile kodwa ke sizongena sithole interview ngomuntu ozositshela ukuthi ngempela ikupho okwenzekile okusibeka la mawubona nje umphakathi ungaka nje umphakathi ungaka ulalela ngoba isigameko lesesenzeke izolo cishe bekungo 11 kanje uyazi ukuthi umphakathi uyazwelana njengoba sikhuluma ukuthi iSouth Africa isigodi sikhuluma isimo esinjengalezi ukuthi makwehla isika kwehla umuka abantu besondelane bese beyazwelana bethandane bebambisane nje ubona nje umphakathi wonke le iyavela futhi inkulumo ethi umphakathi awusaphelele kwamanje usahambile kodwa nje intambama bayabuya bezolala la ngenhloso ukuthi ke bebheke ukuthi ngoba ikhona inkolelo ethi kungahamba kuhambe bese eyavela bese bekwazi ukuthi ke bemkhiphe la emanzini ayobekwa ngendlela okuyiyona yona kuphi ekhaya okwamanje into asizoyenza ngizoqala ngensizwa bekuzona behamba naye sizwe ukuthi ke bekukade kwenze njani bebezoyibhukudela noma bebenqamula bebekhaya bekwenze njani mfowethu awungipha nje amagama akho nesibongo okushuthi mina ngumzamo ngwakhanyile isibongo khona nje la endaweni bengikhona ngomunye wakade bekhona kade kwenzeka inhlekelele kushuthi ukusuka kwethu ekhaya besisuke ngenhloso ukugeza ulomfula siyawusebenzisa ekugezeni kakhulu nanokukha amanzi ke mawukuthi awaphuma empompini nokuwasha kodwa nje inhloso yethu bekuthi sogeza sihamba nanezinja ke thina sifuye nezinja genza ngoba sihamba emahlathini safika ke lana ke njengenjwayelo sakhumula ke sangena emanzini sesithi ke masila senze nje umdlalo sibhukude siye phakathi okanye siyephesheya siphinde sibuye kanjalo nje kuba umdlalo kanjalo so ukungena kwethu ke besingene vele ngoba siyazi ukuthi sonke siyakwazi ukuhlamba sagena ke nje sahambela kwamnali kuthe sesimaphakathana nomvula wasethi lo mfana kade sihamba naye uyena esingayela uNtokozo wathi uyakhathala maye uyakhathala kanjalo bese ngithi mina ngithi hayi ungagijimi ungasheshisi mawuhlamba yiyo into ezokukhathaza yabo aphinde futhi okwesibili athi uyakhathala yabo ngize ngijike usho ukuthi lo mfowethu omunye ubesethe ukuqhela yena sezophumela ngaphesheya ngijike ke mina ngizomsiza ngifike ngimbambe nje ingalo eyodwa bese ngithi hayi ngoba uthi uyakhathala ithi kubambele ngale ngapha sigwedle isikanye ngikusize ngeyodwa ingalo ngamsiza kanjalo ke sahamba ngambuza ke ibanganyana nje sesihambile ngithi kunjani manje wasethi yena hayi seku right baba omncane seku right ungangiyeka yabo ngamyeka ngithe nje ngiqeda ukumyeka wahamba kancane ibanganyana
wavele wacwila. Ucwila kakhona futhi bengiy'tshela ukuthi ucwila lokubhukuda ngoba mawubhukuda kuyenzeka ucwila uvuke. Wacwila nje phansi. Ngabona isikhathi sithi ukuba side engavuki, yabo. Ngaqala ngambheka ukuthi kanti wasecwila isikhathi eside kangaka. Ngithe ngisambheka base bememeza laba bangaphandle. Bathi mbambe. Ngithi mina ngimboni bathi emva kwakho. Ngithe mangiphenduka ngibheka ngemuva lapha ngangambona futhi bathi uvele ngemva kwami ngathi mangiphendukile ngithi ngiyambheka waphinde wacwila ke kokugcina ke siphinda ke sambona ukusuka lapho. Ngabuya ke mina ngeza ngapha laba vele bese bengale babuyela ngaphesheya. Kwenzeka kanjalo. Siyabonga kakhulu mfowethu. Ukhona omunye sondela siyabonga. Uchaze konke. Siyabonga mfowethu. Mhlambe ke asithathe leli thuba sibheke sizokhuluma nekhansela. Khansela umkhwanazi kwako uQ. Manje ngoba umude kangaka ngizokwenza kanjani lento yakho? Buya ngapha qhina mina ngibe ngapha. Hawu. Manje ngizongi-interview kanje ngathi interview umuntu uvele hawu lo baba nakho ke. Khona zomkhulu mfowethu. Wena le ndawo indawo yakithi indawo yakini. Awusithathe nje usibeke ukuthi kwenzakaleni. Sibonile ukufika la sikufice ula ngithe mangiqhamuka lapha afice imoto yakho ngathi lento yobuholi lento usenayo impela ngoba izimo enjengalezi la ufevele khona ukuthi umuntu umholi awusithathe usibeke mfowethu angikukhankaseli njalo cha angikubingelele mfowethu ohlonipheka kakhulu kangaka nenduna yenkosi ekhona lapha phakathi kwethu umne wethu uSicoco nabaholi bonke. Engingakusho la kusidumaze kakhulu lokho kwenzekayo. Siyathanda ukuba nalo idamu ngoba nenkomo zethu ziyasizakala, inkomo zobaba bethu. Kodwa ngethuke kakhulu mangizwa lolu daba selwenzeka ngase ngivele ngiphuthuma ngiza ngapha namhlanje. Nebala ke ngifica omama nobaba lokubelalela izolo. Kwangiziswa ubuhlungu nje njengekhansela ngibe nesikhathi eside ngikule ward lokwaqala omasipala mina nguward councillor kuze kwemanje nguward councillor kodwa ke la engikhona khona besusikiwe lo mngcele njengamanje angisekho la ngokuthi iward yami inkulu isikiwe kule term esikuyona kodwa okukhulu ke engingakusho ngingathi njengelunga likahulumeni kunesidingo esikhulu engikubonayo ukuthi uhulumeni wethu kufanele uyinakekele indawo enjengalezi ngoba lolu daba aliqala ukwenzeka izinto ezifana nalezi njengamanje nje mina ngiyanxusa ukuthi uhulumeni akathathe inyathelo zokuthi njobe sinamadamu okuphuza khona inkomo zethu anezingwenya anezimboma anawo wonke ilwane ezikhona la njoba ngiyibona nje ngimilela njobe simile sibona imboma ihamba ibheka le nengwenya ihamba ibheka le omama bamile la ngaphandle babheka ingane yabo kubhlungu kakhulu ngiyafisa ukuthi uhulumeni lamadamu awenze ukuthi abe nekebe zabantu abafundisiwe kwabona abantu bakithi abampisholo bafundiswe lokhu uhulumeni abafundise lokhu ngoba mina ngiyakubuka nje ukuthi kufika abelungu la ababili bathi ungena kancane baphuma bahamba uyayubukeke ukuthi kube kwafundiswa mina noma lezi ingane zethu ezila ngoba zihlala eduze kwedamu beyifundisiwe ngokutshuza nokudriver lezi ikepe ngabe zikhiphile lengane kodwa ngokuthi kufanele uze uyofuna abantu abaleke oRichards Bay nabo laba bafikile abamhlophe abafike bangena iminute elilodwa baphuma bahamba bashiya kanjalo kuze kube manje induna ihleli la nabantu bayo ayazi ukuthi izothathani ihlanganise nani kodwa kube siyakwazi ukuzenzela ngabe baphakathi bona bacinga ngabe laba bantu sebebatholile kodwa ngokuthi asinamuntu asifundisiwe ngalento nohulumeni wethu akasinakile angikufihli lokho ngiyilunga lika hulumeni akasinakile ngoba usinakile ngale dama elikhulu kangaka elikhona la alina safety kufanele ngabe kune safety kunabantu abahlala beligadile kodwa akukho lokho akuqala ukwenzeka lento isazokwenzeka iphindi yenzeke kodwa kuphela mase sifuna ukuvotelwa hayi votela mina mfuna votela mina hayi yimi ngifuna ukuba uhulumeni kodwa ma umuntu esehulumeni akabanaka abantu lokho ngikusho kahle ngoba kushiwo umuntu okwa government kungiphatha kabuhlungu ukuthi ngizoma la ngime la njobe ngimi la
ngimile lokhu simile sihleli nenduna la sifuna usizo kodwa abekho labo bantu abahamba ngekephe la and leli damu elikhulu kangaka alinamuntu alinabantu abalungiselelo ukuthi makuvela ingozi kuyokwenziwana kuphela zinyamazane nengwenya nani nengane lezi njobe izingena ibhukusha noma zinqamula fanele ziye ekhaya kubo ngale kwalasemdletsheni fanele inqamule edanyini ngoba leli damu lisinqamula phakathi isizwe sakwamkhwanazi nesizwe sasemdletsheni sakhelene amakhosi akithi ayazwana angawumzo wodwa asikwazi ukungasuki ngapha kwampukunyoni siye emdletsheni abakwazi abasemdletsheni ukungasuki khona beze ngapha kwamkhwanazi fanele badila abanye ke ingane lezi abafana ngoba bakwazi ukutshuza bagcine bewele njengoba kwenzekileke nje manje bagcine bashona akuqali lokho ngakho ke mina ngigcizelela ukuthi ugovernment as from today akathatha isinyathelo ngalolu daba lo ukuthi leli dama lihlale ligadiwe linekephe nokuthi abantu bewezwa kube nomuntu ohlale kwazi ukuba weza bengaphesheya ngiyathokoza siyabonga kakhulu umkhwanazi omkhulu asukeni umkhwanazi weyikhansela isize enduneni manje namkhwanazi angithi into eti abasweli abafakiwe la umuntu wenza interview umsweli sengiyangena ke ebukhosini bamkhwanazi phela ngiyinkosi yabasweli kodwa ngi-interview induna yomkhwanazi obheke nayo ifuna ukungwisa ngento zayine aphatha amakhwanazi abafuna isiphathiso khwanazi omkhulu usizi bhalwe emehlweni kubi isimo sekusona mkhwanazi omkhulu awusithathe usibeke endaweni wena wazi leli damu lingakabi khona ngibonge kakhulu babumsweli noma ngizokwazi ukukhuluma kahle izolo besinehla nomhlanje nenkosi yakithi ayazi nje kukhona umuntu ocwilile lapha lokuzana besinayo imgeza inkosi kwaze kwashona ilanga sashayisa ngo4 emhlanganweni ngizwe ekuseni namhlanje ukuthi sekukhona umuntu oshonile lapha ocwila phakathi emanzini lapha akawazi aphume ungaqali ngaye baningi becwila la akho umuntu lokho kodwa bayebetholakala bonke kodwa into ebalulekile leli damu kwasuswa imizi leli damu le lakhiwa kwathwala lakhiwa abantu kodwa asikaze sizakala ngalo akho lutho esikaze sizakala ngalo ngomthetho uma ubona imfunda la kungalinywa ngisho ingadi lapha kuphila abantu abaneke abantu bala akho lutho nje enzekayo ngaphila abantu abaningi lapha ngisho idolo ngoba manje ngadozwa lapha edanyini phakathi ngakho yangihlupha lokho ngoba uhulumeni akasinakile noma ungakhuluma ukuthini okakhulu futhi nezimboma ziyaphuma lapha zigwaza inkomo zabantu namabhubesi izingwe zibulala imbuzi zabantu ayikho into engaphumi yola yabo ingwe manje zizimbuza ziyazidla kodwa manje konke lokho asinakile uhulumeni siyakhuluma naye angathi kunini besinomhlangano naye imgeza lapha abasesiqwini kodwa kwenzeke lutho bathi bazozibe ucinga uma ungakhuphuka lapha phezulu luphansi indlovu ziphuma la ixosha nenkomo kulwe nenkomo zidilwe nazo inkomo indlovu ngisiyacela uhulumeni akasisize akaze ubuka le ndawo ukuthi abantu bangasizakala kangaka nawe baba nje umsweli ngoba mhlawumbe bazokulalela wena thina asinakwa mhlawumbe sikwazi ukukhuluma isilungu sizithutha nje lapha emhlabeni ya so siyabonga mkhwanazi omkhulu ubuhlungu ke obukhona ngwenya kithi sondela mfowethu usithathe usibeke ngiyazi ukuthi umshana lo kuwena umntana kamzala wami uthi baba kumina oh yes mina ngumzolo isibongo unkosi kwabo mzolo umntana kamzala wami lo kaMadondo uNtokozo Madondo ongena emanzini kakhulu kuhulumeni wethu usiza lokho bafowethu osingasizakala kakhulu singajabula silove emsebenzini bafowethu ngoba silapha kade kuyiholiday namhlanje kufanele ngabe sibuyele emsebenzini sibuyelile silovile emsebenzini ngesimo somntwana asikwazi ukushingana ethi semanzini sibuyele emsebenzini mfowethu mhlambe mayi qhuma insuku bawusixosha abelungu emsebenzini kakhulu esicelayo ukuthi sithole usizo lokukhipha umntwana emanzini kakhulu mfowethu anginakho okuningi lokho nje ukuthi sithole usizo lokukhipha umntwana emanzini sikwazi ukubona ukuthi forward senzenjani uyabona ngilokho engikucelayo kakhulu Msweli ngiyabonga mfowethu ngiyabonga bese befikile abelungu bafikele abangena emanzini sabakhombisa umntwana ukuthi ungene kuphi bebe bathathu abatshuzi
ayiphelanga i5 minutes bese emanzini baphuma bathi kunemboma lemanzini bamshiya phakathi umntwana emanzini akaba ngesaphuma ke silalela emanzini izolo umntwana ungene ngo11 namhlanje futhi solala namakhosikazi umfulu unenhlobo yonke yelwane nendlovu ziyaphuma lesiqweni amabhube sayaphuma nenyathi ziyaphuma yilwane edanger kubantu lezo kule ndawo esiyakhela izingwe ziyaphuma kodwa solala khona lemfuleni ngoba kunzima ukushiya umntwana wethu eyedwelele emanzini siyacela uhulumeni usizo Nkosi yami noma ngasenzeka namhlanje noma nje kusasa kakhulukazi abatshuzi bezosikhiphela umntwana lingashonila ngabe ngafikanga nesikepe bethusa ilwane khona bekwazi usikhiphela umntwana emanzini siyacela kakhulu ngiyabonga asibonga kakhulu mfowethu mhlambe ke umuntu sengivala okunye singakusho ukuthi ke noma ngasena kuhulumeni ngoba ngathi uhulumeni segadlile wagadla zephuka ezakhe iphelela la ezandleni mhlambe ke nabanye ke abazi abanye obasiphilela la kukhona omunye umuntu wazi omunye ne private sector abangasilekelela nje ukuthi kuze abantu ba siyayizwa le yeyimboma siyayizwa indaba yilwane ukuthi cha bafike bakhala ngokuthi kunezilwane la uzokhumbula ke ukuthi ke njoba thina sikhulile la sophinde futhi sikusho ukuthi angithi lezi zilwane lezi ziyawusaba umsindo okusho ukuthi ke mawuzosebenza endaweni njengaleli damu sikhuluma thina ngeskithi asikhulumi ngokwemfundo engazi umuntu esizwe kabi sikhuluma ngokweskithi nje ukuthi la mawuthathe wathi ufuna ukubheka la phakathi wathatha waxhoma nje uthi la ukuthi nanda ngifuna ukuyibheka okwamanje thatha ke isikebe ke esinye esidumayo uzungeze zizohamba zonke angithi ayizwana nomsindo phela imboma iyafana futhi nani nengwenya konke kuyafana kufuna umsindo lezi ezangaphandle ngiyazi ukuthi indlovu ayufuna umsindo sekusho kanjani lezi ezangaphandle usha ngehelicopter phezulu mawufuna nje ukuthi kuvuleke ispace zizoqhela la uma kilometer yisuke nalezi la emanzini sikhuluma nazo kanjalo isintu sakithi ukuthi azufuni umsindo mhlambe mangabuya ke dumsana isikebe esinomsindo omkhulu ziqhele izilwane bese sivala ngegama elithi elokuvala ke lilo kuleli damu sekubonakele kuyashiya ukuthi aqali abantu abaningi sebephelile bengena la emanzini bekufanele ukuthi ngempela kuthuthukiswe wona amakhono angithi bona laba babhukuda angithi sithuthukisa amakhono bekuthuthuswa bona laba bese kuba nesikepe sohlala la ukube nje kuthiwa ayibahluleka ngolwazi oluncane ubabona bafundiswa kwaphela la kodwa silindeni sesilinda abako Richards Bay awukwazi ukuthi singaba nedamu elikhulu kangaka silinde into eRichards Bay ayisiniki ingqondo the network ayikho ukhumbule ne network ayikho njengoba ngila nje akuna network funa ukuthi uhambe uyokhipha i-network ezinye ke zezinto ukuthi siyacela ukuthi ke kube khona abantu abazofundisa abantu bendawo insizwa lezi zendawo utho ukuthi zikhona nje ezu5 ekwaziyo ukuthi ke ziyakwazi ukusebenzisa isikebe noma ngabe kuthiwa bebefundiswa ukuthi abazovolunteer ngoba ku2 is either basebenza bazohola or benzela ukuthi makunesimo esiphoqa noma bengena inkomo noma bengena imbuzi kuyazi ukuthi ayikhona insizwe zakabani sikhona isikebe solekelela cha ngehle ngobona njengesicabacaba ungageqa amagula angithethi kodwa ukuthi nje ekugcineni kukithi la